Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti wakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze kandi muri iyi gahunda y'uyu munsi mu itangazamakuru. Ubwongereza bwatumije ambasaderi w'u Rwanda. Nayihuye umunyeshuri uregwa gusambanya mugenzi we yasabye kuburana adafunze. Inyamasheke umugore akurikiranyweho gukata igitsina cy'umugabo. Hanze y'u Rwanda General Masunzu yahungiye Kisangani. Imfungwa zo muri gereza ya Uvira zose zatorotse. Naho Perezida Tshisekedi yohereje intumwa ye idasanzwe kwa mugenzi we Mahamat Deby wa Chad. Inteko ishinga amategeko ya Ukraine yo yahamije ko bakeneye amasasu badakeneye amatora. Hamas irifuza kurekura imbohe zose za Israel icyarimwe. Ni umubeshyi niba hari uwakubwiye ko ibintu bihenze byose biba ari byiza. Uku kuri Mento Auto Export yakumenye mbere maze igira igitekerezo cy'abahanga cyo kuzanira abanyarwanda imodoka nziza zigezweho zirimo n'izikoreshwa n'amashanyarazi. Guhera ku bihumbi 5 by'amadolari kuzamura, Mento Auto Export ikuzanira imodoka nziza ya hybride. Bitwara iminsi iri hagati ya 30 na 40 yonyine. Ubishyura 40% by'igiciro cy'imodoka, andi ukazayishyura imodoka yakugezeho. Humura nta uzongera kukwiba, kuko mbere yo kwishyura mugirana amasezerano imbere ya notaire. Ibirebana no kukugira inama y'imodoka nziza yo kugura babigukorera ku buntu, kandi nyuma yo kukuzanira imodoka bakurikirana iby'ubuzima bwayo ku buntu mu gihe cy'amezi 3. Izi modoka ziva mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, Korea, Dubai, Canada no mu bihugu by'Uburayi. Nkaho ibi byiza byose bitari bihagije, Mento Auto Export ibazanira ibikoresho n'ibyuma by'imodoka by'ubwoko bwose bikugeraho mu minsi 7 yonyine. Babikura mu Bushinwa, Korea na Dubai. Bahamagare kuri 07 35 85 00 90 cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 87 88 66 cyangwa ugana aho bakorera mu nyubako ya Town Center Building TCB inyuma ya Centenary House muri floor ya 3 mu muryango nimero 025B. Wanasura urubuga rwabo rwa internet y3.mentomotors.com cyangwa ukabandikira email kuri info@mentomotors.com. Mento Auto Export, you trust we deliver. Mwivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri gahunda y'uyu munsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 19 z'ukwa kabiri kwa 2025 muri kumwe nanjye Jean de Dieu Kanijabo. Tuyihere kuri ivuga ko Ubwongereza bwatumije ambasaderi w'u Rwanda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yatangaje ko yatumije ambasaderi w'u Rwanda Johnston Businge nyuma y'aho umutwe witwaje intwaro wa M23 waguye ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi minisiteri iyoborwa na David Lammy yatangaje ko ingabo z'u Rwanda ziri mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ikirego leta y'u Rwanda yahakanye kenshi igaragaza ko kidafite ishingiro. Ambasaderi Businge yatangaje ko leta ya Kongo imaze imyaka myinshi ibungabunga umutwe w'iterabwoba wa FDLR uri hafi y'umupaka w'u Rwanda, kandi ko yamaze kwinjiza mu gisirikare cyawo FRDC nk'umufatanyabikorwa w'imena. Ambasaderi Businge yibukije ko FDLR yarashe mu Rwanda inshuro 3 mu 2022, irasamo no ku itariki ya 27 z'ukwa mbere k'uyu mwaka yifatanyije na FRDC, kandi ko yishe abakerarugendo b'Abanyamerika mu 1999 na ambasaderi w'Ubutaliyani muri Kongo mu 2021. Yasobanuye ko mu myaka irenga 30 ishize u Rwanda rwashyize ku mupaka ingamba
z'ubwirinzi mu rwego rwo gukumira umugambi mubi wa FDLR hamwe na leta ya Kongo byifuza kurugabaho ibitero simusiga bigamije gukuraho ubuyobozi bwatowe n'abanyarwanda. Ati ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ku mupaka wacu na Kongo mu myaka irenga 30 zashyizweho nk'igisubizo cy'iki kibazo gihoraho ubushotoranyi n'urugomo ruhoraho rwa Kongo. Ntabwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yasobanuye icyo yahamagariye Ambasaderi Businge, gusa muri diplomasi bizwi ko iki gikorwa nk'iki kibaye uhagarariye igihugu asabwa ibisobanuro cyangwa se igihugu akoreramo kikamwereka ko kitishimiye imyitwarire runaka. Ambasaderi Businge atumijwe nyuma y'uko ku itariki ya 16 z'uku kwa kabiri umutwe M23 ufashe umujyi wa Bukavu usanzwe ari umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo. M23 yafashe Bukavu nyuma yaho ifashwe n'umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ku itariki ya 27 z'ukwa mbere k'uyu mwaka. U Rwanda rugiye gutangiza amasomo yo gukanika no gutwara indege. Minisitiri w'uburezi bw'u Rwanda Joseph Nsengimana ubwo yaganiraga n'abasenateri bagize komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu yabatangarije ko integanyanyigisho y'amasomo y'imyuga n'ubumenyi ngiro igenda ivugururwa ikanajyanishwa n'igihe, ikaba yarongewemo na gahunda yo kwigisha gukanika indege. Minisitiri Nsengimana avuga ko iyi gahunda yo kwigisha ibijyanye no gukanika indege izatangira mu kwezi kwa 9 2026. Ati mu mashami ari muri aya mashuri turareba n'uburyo twakongeramo n'ibijyanye no gukanika indege kugira ngo abazayarangizamo bazafasha igihugu cyacu, cyane ko kuri ubu Rwanda rumaze gutera imbere mu bijyanye n'indege. Minisitiri w'uburezi yavuze ko batangiye kureba uburyo hashyirwaho ishuri ryigisha amasomo yo gutwara indege mu Rwanda, Aviation Academy. Yasobanuye ko n'ubwizi gahunda ebyiri zitarashyirwa mu bikorwa ziri mu zigamije kujyana na politike y'igihugu na gahunda ya NST2 mu kwihutisha iterambere. Minisitiri Nsengimana yasobanuye ko uyu mushinga wo kubaka ishuri ry'icyitegererezo ryigisha ibijyanye no gutwara indege, kuzikanika ndetse n'ubundi bumenyi bukenerwa mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu kirere wari watangajwe mu mpera za 2023 ukazatwara miliyoni 53 n'igice z'amadolari y'Amerika. Yabwiye abasenateri ko intego y'u Rwanda no kugira ngo igihugu kigere ku iterambere ari uko kizaba gifite umubare munini w'abize muri aya mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro, kuko usanga barangiza bagahita babona imirimo bakora. Minisitiri Nsengimana yavuze ko leta izakomeza kuyagura kugira ngo abana basaga miliyoni n'ibihumbi 200 batari mu ishuri ndetse badafite n'akazi mu biruhuko bajye bashobora kubona ayo mahirwe yo kwihugura bikanabafasha kubona akazi. Kuri ubu mu Rwanda harabarurwa amashuri 496 y'imyuga, tekinike n'ubumenyi ngiro, ariko leta iteganya gukomeza kuyubaka akaba menshi mu rwego rwo guteza imbere uburezi bwayo. Mu Gatsata imodoka 3 zakongokeye mu igaraje zikongeza n'inyubako. Imodoka 3 zahiriye mu igaraje riherereye mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo zirakongoka zinateza inkongi mu gice cy'inyubako yitwa Icyerekezo ikorerwamo ibikorwa bitandukanye. Iyi mpanuka yabereye mu igaraje bita Icyerekezo ahagana saa 6 z'amanywa kuri uyu wa gatatu. Bamwe mu batangabuhamya babwiye ikinyamakuru igihe ko inkongi yatewe n'abateranyaga ibikoresho bya plastike hafi ya reservoir ijyamo lisansi y'imodoka, nuko barashyamirana basa n'abashaka kurwana, umuriro uraturika ujya muri iyo reservoir bihita biteza inkongi. Dusabimana yagize ati byatewe n'abana bari barimo gusudira maze barwanira ibyo bakoreshaga, akaba aribwo byaje guturika muri icyo gice cya reservoir kibikwamo lisanse maze bihita biteza impanuka. Muhungirwa Sada ukorera muri restaurant iri hejuru y'iryo garage yashimye inzego z'umutekano zihutiye gutabara zikabizimya uyu muriro. Ati turashima inzego za polisi kubera ko bahagereye ku gihe, ubu hakaba nta muntu wasize ubuzima cyangwa ngo hakomerekere. Usibye izi modoka 3 ntiharamenyekana neza ibyangirikiye muri iyi nkongi, gusa abafite restaurant bavuze ko bagerageje kwigizaho ibintu byose, umuriro ugera ku bikoresho bike cyane. Ubwo inkongi yatangiraga imodoka za polisi zishinzwe kuzimya umuriro zahise zihagera zirawuzimya ndetse zizimya n'icyo gice cyari cyafashwe. Naho mu karere ka Huye umunyeshuri uregwa gusambanya mugenzi we yasabye kuburana adafunzwe. Urwisumbuye rwa Huye rwaburanishije ubujurire bw'umunyeshuri usaba gukurikiranwa adafunzwe akaba aregwa gusambanya mugenzi we ndetse akamutera inda. Mu rubanza rw'umunyeshuri yitwa Niyonsenga Ramadhani wigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye muri groupe scolaire Mwurire iherereye mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye ahaburana ubujurire, yasabye ko yafungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze nyuma yo ku rukiko rw'ibanze rwa Ngoma rufashe icyemezo cyo kumukurikirana afunzwe. Uyu musore w'imyaka 20 wari umunyeshuri araregwa ko yasambanyije umwana w'imyaka 17 nawe wari umunyeshuri kuri kiriya kigo yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye akamutera inda. Niyonsenga Ramadhani wari wambaye imyambaro y'iroza isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda yavuze ko yakubiswe mu bugenzacyaha maze akemera icyaha. Maître Angel Bere Habumuremyi wunganira uriya musore arasaba urukiko ko umukiriya we yakurikiranwa adafunzwe. Avuga ko umukiriya we yemeye icyaha bwa mbere maze bwa kabiri yongera kubazwa aragihakana. Yongeyeho ko uwo mwana w'umunyeshuri wasambanyijwe yari atwite inda ifite amezi arenga 3 bityo ko umukiriya we bamureze bitinze kandi ko batamureze uko gusambanya bikimara kuba. Maître Angel Bere kandi yabwiye urukiko ko yunganira yakubitiwe mu ruhame ahatirwa kwemera icyaha nawe arabyemera kugira ngo ahivane, kandi ko anabazwa atari yunganiwe ndetse ko yashyizweho igitutu. Ubushinjacyaha bwo burasaba urukiko ko ibyo Ramadhani n'umunyamategeko we bireguza bitabwa agaciro.
ubushinjacyaha buravuga ko mbere y'uko Ramadani abazwa mu bugenzacyaha yabanje kubazwa niba yunganiwe, avuga ko yabazwa atunganiwe ndetse aranabisinyira. Ubushinjacyaha buravuga ko Ramadani yemeje ko yasambanyije uriya mwana mu bihe bitandukanye, aho ngo yamusambanyirije mu ishyamba ndetse akanamusambanyiriza aho yabaga n'ahandi. Bwavuze ko kuba umunyamategeko wa Ramadani yavuze ko abatanze ikirego bagitanze batinze bitahabwa agaciro, kuko gusambanya umwana biri mu byaha bidasaza, kandi uriya mwana akimenya ko atwite yanashatse kwiyahura abanza gutinda muri ibyo. Ubushinjacyaha burasaba ko yakomeza kuburana afunzwe. Urukiko rwavuze ko ruzasuzuma imyiregurire y'impande zombi. Niyonsenga Ramadani yatawe muri yombi mu kwezi kwa 12 2024. Amakuru akavuga ko inda y'uriya mwana kuri ubu imaze kuba imvutsi. Niba nta gihindutse, umucamanza aratangaza niba Ramadani azakurikiranwa afunzwe by'agateganyo cyangwa azarekurwa by'agateganyo muri iki cyumweru. Ramadani yigaga ataha mu karere ka Huye ari naho avuka, akaba afungiye mu igororero rya Huye. Naho mu karere ka Nyamasheke, umugore afungiwe gukata umugabo w'igitsina kikenda kuvaho. Ayingeneye Clementine w'imyaka 31 yatawe muri yombi akekwaho gukata igitsina cy'umugabo we Mubera Nziza Jackson w'imyaka 30 akoresheje urwembe kikenda kuvaho mu ijoro rishyira ku itariki ya 17 z'uku kwa kabiri. Ayingeneye afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kagano mu karere ka Nyamasheke mu gihe umugabo we afitanye abana 3 arembeye ku bitaro bikuru bya Kibogora. Sinumva yabo Simeon, umukuru w'umudugudu wa Rambira mu kagari ka Shara ku murenge wa Kagano, avuga ko umugabo yakaswe igitsina nyuma y'amakimbirane yagiranye n'umugore we amusanze mu isoko rya Kirambo mu murenge wa Kanjongo. Akomeza avuga ko amakimbirane amaze igihe kuko umugabo asanzwe atumvikana n'umugore we amushinja ubusinzi bukabije, ariko n'umugore agashinja umugabo we kumuca inyuma. Ubuyobozi bwagiye mu kibazo cyabo kenshi, umugore akavuga ko atazongera gusindira mu ruhame, hakaba hari hashize igihe kinini batongera gushwana. Bivugwa ko uwo mugore yari amaze amezi 7 n'ubundi ateye umugabo w'icyuma mwita ko aramukomeretsa, barabunga bagira ngo byararangiye. Nyuma yo gukimbirana mu isoko bakabakiza, umugabo yagiye kurara mu baturanyi yanga ko umugore we yamugirira nabi. No ku cyumweru tariki ya 16 z'uku kwezi nabwo yirirwa ashakisha akazi kuko uretse ubuhinzi atwarira n'abantu imizigo. Yatashye, umugore ajya kurara hamwe n'umugabo we. Umugore afata abana bose abakura aho bararaga abazana kuryamana nawe mu ruganiriro, yanga kurara hamwe n'umugabo we. Mudugudu Sinumva yabo yagize ati umugabo yaryamye agaramye, ipantaro n'akenda k'imbere yari yambaye arabigumana. Umugore ahengera asinziriye aromboka n'urwembe asatura ipantaro n'akenda k'imbere, afata igitsina aragikata hafi yo kugikuraho cyose. Umugabo ashiduka amaraso atungiriza ari menshi cyane. Abana babo batongo nibo bahuruje mudugudu kuko baturanye, banamubwira ko umugore yashakaga kwica umwana wabo muto. Umugabo bamujyanye kwa muganga avirirana cyane ku buryo abantu batunguwe n'uburyo yageze kwa muganga akiri muzima. Yageze ku kigo nderabuzima bamukorera ubutabazi bw'ibanze ahita yoherezwa ku bitaro bya Kibogora. Muri uko kurwana no kugeza umugabo kwa muganga, umugore wese atoroka ariko aza gufatwa. Mubera Nziza Jackson aho arwariye mu bitaro bya Kibogora yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko akigezwa kwa muganga yatewe inshinge 2 zo guhagarika amaraso yavaga cyane, arahagarara bamutera serumu baranamupfuka. Ati kuko ntashobora kwihagarika, kuwa mbere mu gitondo banshyizemo sonde, ubu niyo nkoresha kugira ngo inkari zisohoke, kuko uburibwe ari bwinshi cyane. Kuwa kabiri bampaye ibinini n'umuti w'amazi ngo ahari bibugabanye, ariko ndacyaribwa cyane. Bari gusanasana nyine nk'abaganga, ariko nkurikije ko imitsi hafi ya yose yayiciye, sinzi ko nzongera kuba umugabo ukundi, nibwo bwoba mfite. Avuga ko uyu mugore ari umwanduranyaho akagerekaho ingeso z'ubusinzi no kumuca inyuma. Banatonganiye mu isoko amuretse arataha, bukeye azi ko asanga nta kibazo, ahubwo asanga yashatse urwembe rwo kumwangiza. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe imiro myiza y'abaturage Mukankusa Atanazi avuga ko urari rumwe mu ngo bafite zibana nabi bagerageje kunga ariko bikaba iby'ubusa. Yakomeje avuga ko nyuma y'uko umugore aketsweho kwangiza igitsina cy'umugabo akoresheje urwembe yatangiye gukurikiranwa n'ubutabera. Yasabye imiryango kwirinda amakimbirane ageraho gushaka kuvutsanya ubuzima. Biteganywa ko uyu mugore nahamwa n'icyaha azahanishwa ingingo y'114 y'itegeko rya 2023 rihindura irya 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni ingingo ivuga ko umuntu wese wangiza imyanya ndangagitsina y'undi abakoze icyaha, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda, duhere kuri General Masunzu wamaze guhungira Kisangani. ngo byihekeye u Rwanda. Niba urangije amashuri yisumbuye ni byiza ko wumva inkuru. Minisiteri y'Uburezi ibara abanyarwanda 74,509 barangije amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza bize muri kaminuza zigenga hano mu Rwanda hagati y'umwaka wa 2016 n'2022. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, mu gihe cy'imyaka 30 yose abarangije kaminuza mu Rwanda bose hamwe bari 2,000. Ariko uyu munsi kaminuza yigenga ya Kigali ULK yonyine imaze gusohora abanyeshuri barenga 40,000. Niba abantu benshi bakomeza kugana ULK, n'uburezi bufite ireme iyi kaminuza itanga. ULK campus ya Kigali ifite ubushobozi bwo gucumbikira abanyeshuri barenga 200,000 mu buryo bwiza, babona ibikenewe byose.
Iki ni kimwe muri byinshi byoroshye imyigire muri ULK. Iyi kaminuza itanga amasomo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se bachelors harimo biology and chemistry, education in computer science and physics, languages and humanities in education, economics and business studies, social studies n'andi masomo menshi. Niba urangije amashuri yisumbuye, iyi ni kaminuza igutegereje. ULK itanga amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo yibagirwe gushyiramo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute itanga amasomo arimo electrical technology, electronics and telecommunication technology, construction technology na land surveying engineering. Na amasomo urangiza uhita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali ariyo cyicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, ku mugoroba no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko izatangira ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa 12, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi cyangwa se ugahamagara campus ya Kigali kuri 07 88 30 40 cyangwa se campus ya Gisenyi kuri 07 88 30 87 Ushobora gusura kandi urubuga rwa internet rwa ULK ari rwo y3.ulk.ac.raw. Icyiciro kizatangira mu kwa mbere cyangwa se January intake. Amasomo azatangira ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Amahitamo y'ahazaza hawe akorerwa muri ULK. Ntibikiri ngombwa ko mukoresha ibiti cyangwa imbaho mwonona ibidukikije mu kubaka, gutera amarangi no gukora finissage y'inzu. Top Paint Company Limited bafitiye ibikwa bigezweho cyangwa scaffolding byifashishwa mu bwubatsi hakorwa isuku ku nyubako z'imiturirwa. Ku giciro kibereye buri wese ushobora kugura cyangwa gukodesha ibibikwa kandi tukabikugezaho aho bibereye hose. Abadafite umwanya wo kwigira ku ruganda mu Bushinwa n'ahandi, namwe mwadutuma tukabagirayo. Tubafitiye amarangi y'ubwoko bwose, yaba yo mu nzu ndetse no hanze, ashobora guhangana n'izuba n'imvura. Abakeneye ubujyanama ku marangi namwe twabafasha kubagira inama. Dukorera kwa Rwahama ku muhanda w'amabuye imbere neza station ya Hoza Limelez. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 88 62 72 39 na 07 88 30 39 Makuru avugwa hanze y'u Rwanda. General Masunzu Pacifique wari wahawe akazi ko kwivuna umutwe wa M23 yakijijwe n'amaguru yerekeza Ikisangani. Nyuma y'uko General Masunzu Pacifique aho inshingano nshya zo kuyobora zone 3 zirimo Kivu ya ruguru ndetse n'iyepfo, yagerageje guhangana na M23 mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru, abo barwana barushaho kumwatsaho umuriro bamufatana umujyi wa Goma. Bitamaze kabiri, General Masunzu, abasirikare ba FARDC, FDLR n'ingabo z'abarundi bafashe inzira bahunga uwo mujyi wari umaze kwigarurwa na M23. Amakuru y'ikinyamakuru Umuseke kitarabasha kugenzura aravuga ko General Masunzu yavuye mu mujyi wa Bukavu kuwa gatanu nijoro akerekeza Uvira aciye muri Ngoma muri teritwari ya Walungu. Abawazanendo bakamutegera mu kibaya cya Rusizi, akaba $2,000 by'idolari, baramudohorera akomereza umuhanda ugana Uvira. General Masunzu ariko ngo ntihigeze arara Uvira, ahubwo yahise yambuka ajya Bujumbura. Ayo makuru yemeza ko Masunzu yabanje kubwira abo bari kumwe ko agiye muri Tanzania, nyuma nibwo yafashe indege yerekeza Ikisangani mu birindiro bye. Bamwe mu banyamurenge bamushinja ko mu bihe bitandukanye yagiye agambanira bene wabo, bamwe muri bo bakicwa abandi akabicira wenyine nk'uko bakomeza babivuga. Bamushinja guhakana no gupfobya ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge biciwe mu nkambi ya Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko General ushinzwe operation ya 33 ya Legion Militaire yatezwe na wazarene incuro ebyiri ahitwa Inyangezi no mu kibaya cya Rusizi ararusimbuka. Bamwe mu batanze amakuru bavuga ko ari umupango n'ubundi wa General Masunzu kuko n'ubusanzwe ngo atamwumva ndetse ngo yigeze no kumufunga. Na imfungwa zo muri gereza ya Uvira zose zafunguwe. Imfungwa zirenga 500 zari muri gereza nkuru ya Mulunge iherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo zose zafunguwe.
Izi mfungwa zirimo abasirikare n'abasivile zafunguwe n'ubuyobozi bwa gisirikare bwa Kongo mu gitondo cyo kuri wa gatatu mu gihe umutwe witwaje intwaro ya M23 wari mu ntera y'ibirometero bibarirwa muri 50 werekeza muri Uvira. Abasirikare barekuwe biganjemo abaherutse gufungwa bazira guhunga M23 ubwo yari ikomeje gufata ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Bakoreshejwe inama bamenyeshwa ko bazasubizwa mu gisirikare kugira ngo bongere bafashe igihugu muri iyi ntambara. Abakoreshejwe inama bohererejwe ikamyo batwara mu gace ka Kagando ahahoze ikigo cy'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa MONUSCO mbere yuko basubizwa mu gisirikare. Mu gihe imfungwa zafungurwaga, ingabo za Kongo zari zihanganiye n'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye muri Wazalendo muri Uvira bapfa guhunga urugamba. Umuturage yabwiye ikinyamakuru Actualite.cd ati FARDC na Wazalendo bari kurasana. Wazalendo bangiye abasirikare kujyana muri Karemi intwaro n'amasasu bashaka ko babibasigira mbere yuko bagenda. Umusirikare uri kubyanga bari kumurasa. Izindi mfungwa zirenga 2000 zabaga muri gereza nkuru ya Bukavu nazo zerutse gufungurwa n'ingabo za leta ubwo abarwanyi ba M23 batangiraga kwinjira mu mujyi wa Bukavu mbere yo kuwufata hose ku itariki ya 16 z'uku kwa kabiri na mbere yuko M23 ifata Goma ku itariki ya 27 z'ukwa mbere. Imfungwa zirenga 400 zabaga muri gereza nkuru ya Munzenze nazo zarafunguwe zihangana n'ingabo za Kongo. Ubuyobozi bwa M23 bwagaragaje ko izi mfungwa zishobora guhungabanya umutekano w'abaturage. M23 isobanura ko izakomeza gukumira icyo aricyo cyose cyahungabanya ibice igenzura. Now M23 yatangiye kugenzura umupaka wa Kamanyola. Abarwanyi M23 batangiye kugenzura umupaka wa Kamanyola ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwinjira muri uyu mujyi muto ufite amateka akomeye. Agani saa 7 z'amanywa yo kuri uyu wa gatatu nibwo abarwanyi bari bamaze gufata uyu mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'u Burundi. Mu ijoro ryo kuwa kabiri abarwanyi ba M23 nibwo binjiye mu mujyi wa Kamanyola ariko ntibahita bafata umupaka. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu rero habaye imirwano idakanganye hagati y'ingabo z'u Burundi hamwe na Wazalendo bari bagerageje kwihagararaho. Ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga kuri uyu mupaka, abashinzwe umutekano bawurindaga ku ruhande rwa Kongo bahise bahunga. Bamwe mu barwanyi ba Wazalendo ndetse n'abasirikare b'Abarundi batawe muri yombi n'uyu mutwe. Umwe mu baturage yagize ati hari benshi mu Wazalendo n'Abarundi bafashwe bakusanyirijwe ahantu hamwe kuko bari bafite ibyo bari basahuye. Undi nawe yavuze ko kuri ubu mujyi wa Kamanyola hatekanye kuko batabawe n'abarwanyi ba M23 mu gihe ngo bari barembejwe n'ubugizi bwa nabi bwa FARDC nabo bakorana. Kugeza ubu ingabo za Kongo zavuye i Bukavu n'izari zisanzwe ku mupaka wa Kamanyola zihungira mu mujyi wa Uvira nawe uri kugerwa amajanja na M23. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tshisekedi yohereje intumwa ye idasanzwe kwa mugenzi we Mahamat Deby wa Chad. Intumwa yihariye ya Perezida Tshisekedi yakiriwe na Perezida Mahamat Idriss Deby imuzaniye ubutumwa bwa Tshisekedi. Nyuma y'amakuru avuga ko Kongo yabirimo gusaba ubufasha bwa gisirikare. Ibiro bya Perezida wa Chad ntabwo byatangaje biri mu butumwa Didier Mazenga, Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'imiryango y'ibihugu Kongo irimo, yazaniye Perezida Marshal Mahamat Idriss Deby. Ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ku cyumweru tariki ya 9 z'uku kwezi, Perezida Mahamat Idriss Deby yanditse kuri Facebook ati ndifuza gutangaza kwifatanya kwihanganisha no gushyigikira kwa Chad kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bayo, leta yayo na perezida wayo, umuvandimwe wanjye Felix Tshisekedi. Mu cyumweru gishize ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Chad, Front pour l'Alternance et la Concorde au Chad, ryasohoye itangazo ryamagana ko ubutegetsi bwa Mahamat Idriss Deby burimo bwitegura kohereza ingabo muri Kongo. Ubutegetsi bwa N'Djamena ntacyo bwatangaje kubivugwa ko Kinshasa yabibusaba kohereza ingabo zo kuyifasha guhangana na M23. Kinshasa na N'Djamena bifitanye umubano mwiza. Umwaka ushize Perezida Mahamat yambitse mugenzi we Tshisekedi umudari w'ikirenga ndetse yitirirwa umwe mu mihanda iri hagati mu murwa mukuru N'Djamena mu kumushimira uruhare yagize mu buhuza hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo bwagejeje Chad ku mahoro. Chad na Kongo bihuriye mu muryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika yo hagati. Mu ntambara ya mbere ya Kongo, Chad iri mu bihugu bya Afurika byohereje ingabo gufasha Laurent Desire Kabila wari uhanganye n'inyeshyamba za RCD zafashwaga n'u Rwanda na Uganda. Naho Bujumbura, inkongi y'umuriro yibasiye isoko rya Gatoki ikaba yangije byinshi. Inkongi y'umuriro yibasiye mu ijoro ryo kuri wa kabiri rishyira ku wa gatatu tariki ya 19 igice cy'isoko rya Gatoki riherereye hafi y'aho isoko rikuru rya Bujumbura muri komine ya Mukaza. Iyi mpanuka yateje igihombo kinini cy'ibicuruzwa bibarirwa agaciro ka miliyoni menshi y'amafaranga y'u Burundi nk'uko ikinyamakuru Iwacu Burundi kibivuga. Nk'uko byatangajwe n'umwe mu barinzi b'iri soko, inkongi y'umuriro yadutagana mu masaha 8 z'igicuku mu gace karimo kasino ndetse n'ububiko. Niyambere Tarisisi, umucuruzi wagizweho ingaruka n'uyu muriro, yagize ati nabuze byose ntacyo nashoboye kurokora, maze gutakaza ibintu by'agaciro kakabakaba miliyoni 400 z'amarundi. Abacuruzi bamwe bagerageje gutabara ibyo bashoboye mu gihe abandi bariraga bareba ntacyo bashobora gukura mu mitungo yabo yari irimo gushya. Abapolisi batabaye vuba bahagarika umuriro kugira ngo udakwirakwira mu bindi bice by'isoko. Umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura Jimmy Hatungimana yari biteganyijwe ko agera habereye inkongi mu rwego rwo gusuzuma ibyangiritse. Naho Trump yashimangiye ikumirwa ry'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika muri White House.
Perezida Donald Trump yashimangiye amabwiriza akumira ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press mu biro bya Perezida wa Amerika White House kubera gukomeza kwita ikigobe cya Mexique iryo zina, kandi Trump yarategetse ko gihindurirwa izina kikitwa ikigobe cya Amerika. Trump yabivuze ubwo yasinyaga iryo teka mu nyubako ye yubatse ahitwa Palm Beach muri leta ya Florida. Yagize ati twishimiye igihugu cyacu ndetse dushaka ko hari yahitwa ikigobe cya Amerika, kandi Associated Press izaguma guhezwa kugeza igihe bazemera ko izina ryahindutse. Nubwa mbere Perezida Trump yaravuze kuri iyi ngingo kuva abanyamakuru ba Associated Press bamenyeshwa ko batemerewe kwinjira muri White House mu cyumweru gishize. Perezida Trump akijya ku butegetsi yahinduye izina ry'ikigobe gitandukanye Mexique na Amerika, rikaba rimaze hafi imyaka 400. Gusa ariko ibiro ntaramakuru by'abanyamerika byo bitangaza ko bizajya bikoresha uburyo busanzwe bukoreshwa n'ibindi bitangazamakuru. Umuvugizi wa Associated Press Lauren Easton yagize ati ibi bijyanye na leta igerageza kubwira abaturage ndetse n'itangazamakuru amagambo bakoresha, bikaba byaratuviriyemo gukumirwa muri White House kubera uburyo twahisemo kwandika ahantu. Associated Press yakumiriwe muri White House yari isanzwe iri mu binyamakuru bikorana bya hafi n'ibiro by'umukuru w'igihugu ndetse yanajyanaga na perezida aho agiye hose, ari nako iha amakuru ibindi bitangazamakuru. Nawe inteko ishinga amategeko ya Ukraine yahamije ko bakeneye amasasu badakeneye amatora. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Ukraine Ruslan Stefanchuk yateye utwatsi abavuga ko perezida wabo yarengeje manda, bityo ko bagomba gukora amatora aho kuguma mu ntambara, ahamya ko icyo bakeneye ari amasasu atari amatora. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aherutse kuvuga ko adateze kuganira na mugenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuko yarengeje manda, bityo ko atari umukuru w'igihugu wemewe n'amategeko. Ukraine yigaragaza ko ishaka kubanza kuva mu bihe by'intambara ikabona kwinjira mu matora. Ruslan Stefanchuk, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Ukraine, abinyujije kuri Facebook yagize ati dukeneye amasasu ntabwo dukeneye amatora. Kwimakaza demokarasi uri kuraswa hejuru ntabwo ari demokarasi, ni imikino kandi uwayungukiramo ni Uburusiya. Uyu mugabo yavuze ko ashyigikiye Perezida Zelensky. Amategeko ya Ukraine ntiyemera ko habaho amatora mu bihe by'intambara. Naho wahoze ayobora Brazil yashinjwe kugerageza kwivugana Perezida Lula ashaka kuguma ku butegetsi. Ubushinjacyaha muri Brazil bwashinje Jair Bolsonaro wabaye perezida wa 38 w'icyo gihugu hagati ya 2019 na 2022 icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi mu 2022, buvuga ko yari kubigeraho nyuma yo kuroga Luiz Lula da Silva uzwi cyane nka Lula wari umaze gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Umushinjacyaha mukuru Paulo Gonet yatanze ikirego ashinja Bolsonaro gutegura umugambi wo kwica Lula amuroze kugira ngo agume ku butegetsi. Mu kirego cya Gonet cy'impapuro 272 agaragaza ko uyu mugambi wari urimo abandi bayobozi 34 bashakaga kugumana ku butegetsi na Bolsonaro, aho mu bari kwicwa hari harimo n'umucamanza mukuru w'urukiko rw'ikirenga Alexandre de Moraes utaravugaga rumwe na Jair Bolsonaro. Mu kwa 11 2024 nibwo polisi ya Brazil yashyikirije Gonet raporo isobanura uwo mugambi, aho igaragaza ko aba bayobozi bagerageje guhatiriza abakomeye mu gisirikare kuwinjiramo. Ku rundi ruhande Bolsonaro ahakana ibyo byose aregwa. Urukiko rw'ikirenga rugiye gusuzuma iki kirego, nicyemezwa Jair Bolsonaro n'abandi bayobozi 34 bashinjwa gufatanya nawe bazajyanwa imbere y'inkiko baburanishwa. Naho Hamas irifuza kurekura imbohe zose za Isiraheli icyarimwe. Umuvugizi w'umutwe wa Hamas Hazem Qassem yatangaje ko uyu mutwe wifuza kurekura imbohe zose z'abanya-Isiraheli zikagenda inshuro imwe kugira ngo intambara ihagarare mu buryo burambye kandi ingabo za Isiraheli zisigaye muri Gaza ziveyo. Itangazo ryagiye hanze kuri wa gatatu rigaragaza ko mu cyiciro cya kabiri cy'amasezerano y'agahenge hagati y'umutwe wa Hamas na Isiraheli, uyu mutwe wifuza kurekura imbohe zose icyarimwe bitandukanye nuko byagenze mu cyiciro cya mbere. Qassem yagize ati twiteguye ko guhererekanya imbohe mu cyiciro cya kabiri cy'amasezerano y'agahenge bizaba inshuro imwe bikazavamo guhagarika intambara burundu ndetse ingabo za Isiraheli zikava muri Gaza. Hamas yifuza ko guhererekanya imbohe nibirangira intambara yahita ihagarara burundu. Gusa iki cyifuzo ntacyo leta ya Isiraheli yari yakivugaho, ariko bamwe mu bayobozi ba Isiraheli cyane cyane abarimo abahiza nguni ntibishimira ko intambara yahagarara kuko ngo byatuma Hamas ikomeza kuyobora Gaza. Intambara hagati y'ingabo za Isiraheli na Hamas yatangiye ku itariki ya 7 z'ukwa 10 2023 nyuma y'igitero uyu mutwe wagabye kigahitana abanya-Isiraheli 200, abandi barenga 250 bagatwarwa bunyago. Shito bakunze Primo Media Rwanda, inkuru ya Hamas yifuza kurekura imbohe zose za Isiraheli cyarimwe niyo dusoreje iyi gahunda y'uyu munsi mu itangazamakuru. Ngende Jean de Dieu Kanijabo ndabashimira kwa mwari yakurikiye, mbararikire gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru rubuga. Mugira amahoro. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.